I him we contempt of court. Si loyal, behe furlu amang, manke give rakisi the menosi underprivileged. Behe do tunga I have rakisi at you. It took it to the Natana Kabanaka, the Toro Fita, and he loyed the Toro the Maria. We target to the Nata Kiki, Foki Fita, Foki, he loyed the Toro for Fay Pogian, Akoi, La time or Turia. We tarai the commercial agreements of Fono. Ato behe mini met de kou neko fei neko ma wehe me vir het fondo porque fei agreement vir het fondo que tali lo tour vir kisie to vir kisie se que meneer ma hari fondo no to hai eto fisfisianga que latai mo to case he vir het fondo neko prosie mo fei ama me kian que fei tup vir mo le foki que latai met ma hui mo he follow a case porque Frosian heeft voor men heeft voor de fond. Kui hier hadden we net voor kies te laten met vrouw Landman. Goeie. Die wat keer toe ik poore. Goeie maar voor de fond van die voor de voorkeur gehe. Van mijn man hebben toe bij meer hebben de puipuang he vijf of vier het om met de toe bij nee. Kare hoe het toch ook mee naar hij vrij lang bij hij valt nee. Het mooi mooi. Mai loanga he fono ki puli ha fa moli tumbe ha fa moli puli no na tolu nei he numero ai lo ai ngai le fe ha ne fa li fo do ki he fa loanga ia ha ko la li funi ki muito ai mo le adu fa he fo fil ta do ko mai na kai ta fa loanga ia ki to man tu bu nei ne la ke fono puli nei so goeie die had ik van toen even van mama jo kui de van begin niet voor jullie vlug hier ki pokjang van viel mooi voor dat rangen de dosie voor het van mooi met de goeie en voor dosie hij ononwang heeft het van berouw niet ki voor dat rangen niet hij fokje pokjang en of kiezen maar jij het loyan en wat hij van je beheer hallo toru kui ononwang si ta filianga I dosie vir het van. Haar pese nie gou toe vir het van ja. Ki he patatanga I no dosie ge. Ko hingoa nie do man filianga he fa he fili. Ko halo tulu ki sia, ma halo tulu a tamatam mai. Tulu nie met ne ke mafuta hake. Mai men en hingoa ko appeal. Si gai ki ni go na ke gou toe appeal do tulu foki nie. Here, Manako Gitugue, Himenani, Hingway, appeal through the Privy Council. Tahana can Uhui and on way from an on way, Ki Tofi Himenia, Ha, we tow Hangangarea, Ki Lufian Gilunga, we love you to Fuk Gilunga, the Tupit from Mori from Pessinero too, Ki Pahorai and those Ki. Simanato give a kiss at the hidden. We have on one. Kai kini ha golilu go ha ni danga te mana ko golilu ke puli ni danga ta ia ka hai fa ta tranga fa I cannot stop anybody under privilege of this house but let me say this that the government has made its point clear that it will not support anybody divulging any information with respect to that. We respect the court order, we respect the agreement that has been made, and anybody who wishes to do anything beyond that we'll do it, and if there is a court case, then the government, this government of the day, will not in fact support any appeal, any provisions for any appeals. That's my position at the present moment with respect to that. With regard to we making a fei terhawang from the Mali, it's under privilege. It's not under privilege. It's under court order that no information will be divulged. It's therefore. That's my explanation for that. Vrolijk maar. Goeie. Ronald van Eder Toru he vahing hoe premier. En maar nou lief ik voor my lucht te grauw. Goeie maar van ton van. Goeie fok nie maar premier kwa van kies my koi. Dat ta hu ni ha kan maar net hu. Ki koi het hu maar van mooi. Ke fikau nei. Si aron ye ki lahim haki he tupe he kau tu ka mali ki tu tonge ki do loea fai se o limo fu mali me do waf o la love yet
Pehe ha kua manatu pakataha ma Premier. Koe lahi hai e tupe nei ne kua mai. Kai huhua tua mni kia kai. Koe whiwhiri anga hau nei e pakataha. Whakala teo. Koe hepe whiwhiri anga hau. Aisi pehe ai e koutu ke mole tupe lahi maha ki nei. Koe tupe ka nei ki to tungi aki ni e tau loea ni hoko ia. Nā kai la moa e taha tupe fōki ki to tungi aki a Mike Fleming. Hako huhua ia. Hako nono au tungi a italia au kehe. Pepa tupe la lafi ki lunga nei hako tau punua hanei ka moa. So ka huhua hako ma Premier. Koe kehe ke tupe nei ko whakakise mai. Si kehe mui e taha wala tupe ka to tungi a ke he papalani. Whakawela hiko mai ke whakakise mai pihia. Speaker, the matter has been settled in court, outside court, and there has been a court order appropriate, and that's all I can say at the present moment. Ei mai ke o ke whakailoa te fuki hamana ke lātai me court keisia. Vita he whakakisia dio, pe bara tupe nei nā kai ni ke lātai me keisia, ka e lātai mui te tutungi he te roea ke he domain name, mui te rongo te yang he whoro consultant ko whaonga he whakatwhona ke lātai me air service agreement, si bihi e whakamāmang. Mana tō ke lawhi atu bihini hākua whaka laulohi atu ke do mena ni tutupoi. Tunga rihi lohi mtoro ko e te maara i kua maare. So ke whoro mena ia ne vihu vihu e me uka e whakatwhono he aho. Mui tō tangata hua mai whafo. Ko mena ua e contract. Taha he whakatwhono. Taha he whakatwhono nusila. Ke lātai me tō tangata hua nusila ni mai e ke mutu nei. Mga honi, tangā kina mai haka do mena nei. Taha ne contract ke dausia ke lātai me te tangata hua mai he mutuia nusila ke mai ke mutu nei. Pe mera kau wā ke tunga nei he longa e tau tūru si ha nei ko whakakisa mai e fuki ke taha raini he tau revenues he tau tūru he papatupe nei no dausia koe tau tutungi he rau tūru ko nana kai wha tuku hau rau tūru ke mutu nei he ta mahara e ka mare ai mune ko tuku hau doi ora tūru se ka nonu he tūru ke revenue ke lātai me do tax individual income tax ko tau income tax we se o afi ai e do tupi no mo e no ga muna ke fon ke mo mai he do tax ia si bihia ha ka no noanga ai e ke sia ko na kai hanga mitaki so ke foru mena e no ko lafi ki runga e ho wa ha ko he de ma ho ia ke he do mena nei no ko te tupu ha ko nā kai ki si ai ko hingoa e pure ki rau tūru ko hai ne pure ki rau tūru ko whakatawhono ni wega ko ke whakatawhono nu sila ko ke laua droua ko hai stunga nei he lai dau tūru ko e te mga hoi ka maare hai ia ngai ni e pure whakatawhono nu sila ki rau tūru a e mo nei ko nā kai tuai whai ma peheanga ko contract e rau tūru whakatawhono nu sila ko contract ni mo whakatawhono nu e si mahino mitaki mga honei e tau tupi kai ki kua nono mturu ke he tau tupi whakamare mo tau tupi no mo mai e hakatumina nei the $200,000 will continue to be accumulated by the government as taxes over the next so many years that expatriates are from New Zealand employed by the government because of this point that has been made and as a consequence of those if you like cases. That is one of the positive things that I've found with respect to this. There is only one contract now with expatriates, and that is a contract between the Niue government. So there is no uncertainty as to who they're responsible to and what they're responsible for. So mene haka mahata ke fono. Ko tupe nei ne whakamare ne tārai e tau tūru mōri lahi tupe. Kako mene pihia duai ni e tau tupe ne whakamare he whakatwhono nā kai ni ke lātai me te roea. I lātai me the consultant. Ka ono hifu mtūru ke whoro tupe ni kua dausiei. O maore ke lātai me mena whakahingua ke due diligence ko taisi o aftāra. Heia. Whakakisi mai e ke lātai me whakawisi. Mnei haka mahata ke whono manatoi. Ke whakakisi to be here. There are two sides to every story. The one side is that it's cost us, and I don't disagree with that. On the other side has been the benefit of us gaining revenues from taxes that have never been paid by expatriates to Niue in the past.
Kau toka ngai he ke pule mai lo tuklau e pen mga hau Kau lehi ma whakatun whonu. Na kai la tari mai e kai ma premier huha. E heo koe kehe ke tupe mai tau loea. Si kehe whoke tā tupe ke totongia ke pālangi nei kua hepe e whiwhirianga hao ke hānanga hua. Nei haka ne manako ke loa. Me taha mena whoki koe domain nei mai lao ngai mautoro e toro ngofu marima i awhi e whalate eo. Koe he ingoa whuke mena hata toro ni mua he whakaao ngai tupe ia. Koe tō ono ranga hei a hāku ke he tau tupe ni hata toro kua whakatu tāre ki ai ke he mga hunai. Si koe ue huhu i a hāku whakamare mo si tari mai mabrimia koe whai tupe ke he whuki koe whihalanga hai ringa koe miliona ke katoa. Koe kua sei ni ai ka hako hafa miliona di. Fiha mwe tupe ni toi ke totongi na toro ke pālangia hako whiwhirianga hau e nātai hako mitaki e lata me koutu. Fiha mwe e ko hingwa me ne moa mai he whakaanga e toro mfu malima e awhi. A e mo nei ka totongi na toro ke o ke kumi he hingoa domain nei whakaue. O lai wāna te ki whāna, iwi tupe whoki ka lafgilo ke lata e me keisi e whenei hai e ni nukua whakataka e ki mena nei. Whasi mai. Ai whai ke lafgilo. Koe mena ke wā ki hangawi ke domain nei, tunga ni hilo e mturu, a ua e whakarangalanga atu e si mai ke he mga honi ke kisi ai. Ma fisi internet, moe ama muna ke ilo turu ke watwe ke bōa e tunga i hiki tawake longa neo, nā koe ilo turu ke tau se ke bōa e internet e hiki tawake mga honi. Ane mai koe i whakarangalanga atu ke whon, haka tarahu. Koa nā kai haka hakau ilo turu, tunga ai hiki sia turu. Koe mga hui e ne mai e tangata kumi ke mudu nei, koe mo ia ni, kai whakakisi mani ilo turu, he tapu ia ni mahata ke whon, tunga ilo e turu. In that week when we started the investigations here in Niue, they immediately responded by saying, we will increase speed of the internet to Niue. So if you're asking me where are the benefits, those are some of the benefits that we've derived. It has cost us a fair bit of money, I agree with that, but at the same time it's also helped us improve the internet services to the island. And we're still going to continue with that until we reach what I consider as being a fair settlement between us and IUCN. And at the present moment, we are continuing to pursue that. Mnea mahari whona manatu ki whakisia te pihini, koe huhu hana koe whain rai ke lafkilunga ke he tau tutungi a whilimi nā kai, koe nei, ne takai ke papani, koe hākua whakamāmātu ki mtūru, koe tau tupe ke lātai me te roea, hata tūru, te roea, he domain name, whakausianga he case of Fleming, we whărua tupu ki lama tauia ki tau consultants ki lātai me the ASA and so on. Hai ia ni ka taka ai he tupu nāma hata ki whankaroila. Kaue. Whakasiosi mai e lif whamere mai. Whakasiosi ni huhu ma whakatun whon. Kaue lai. Koe huhu whakaosi haku ma matua premier. Hakoe mga honi kua longa doi e tau onoanga ki mua hau ke heu tāanga he mutu hātau tū. Hepe doi ka hai hau whiwhirianga i kua mai. Taha mune e taha whiwhirianga ni kua manamanete whakalahi atu au ki ai. Ke he mga hunei. Koe hotela i rio lau. Ne ke hoko ke taha mongo tope he whanuanga. Whamare mai lai, whamare mai e lilif. Whamare mai, uta kehe lai e huhu e hao kua osi tua i a lio lau e whakatutala he whono ke pure ndai e mga awa mori o whaitau seanga tua i kiai. Whamare mai. Rau e ma whakatun whono, koe whahepe whanike hei whamaramanati bihia fuki, ke he tau mena. Pe he haa kua a huhu ma blemia. Si whai ama manaki na kai a koe, he mga honi hako bihia e hao a tau whiwhirianga. Ke tuhi fo mai a koe he no whoa premia hau. Nā kai whamare mai, tau. Ke premia e iki pure whiwhini. Tau whila whamare mai e tau... Whamare mai no tunu wha. Whakahakora ke he tau whahenga hua he premia. Hana i tau mena ke whakatutara tau turu ki ai. Lima i seo me hongfuma lima, whango furu e awhi, waru e awhi, lima ngo furu e awhi, ke hipo ke hoko, ke he tahi seo me tolu ngo furu e awhi. Tōka e tau mena ne toi. Koe me whakatun whono. Koe huhu whakahiku ma brimia. Koe huhu ni me manatu tukot.